Alright, sagudayan nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Melesyo. Dear Cousin. Sagbay man nga binsa-binsayan ti pakasarita ak kasin kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo dita Nemars Studio. Kasta pa yung kablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken agbibuyat ti daytoy nga programam nga pudno launay nga makited liwliwa ken adal kada kami nga nasem nga agdingdingeg kadagiti Ilocano nga drama. Nabayagan nga agbibuya kasin no pay sanak mat nga unay nga makikom-comment ken agbalbalakad tairap-rapin ko laeng no kuano madama ti trabaho. May isa nga government employee kasin yung pasarayadak iti opisina, pasarayadak iti field. Makunak nga natalged ti trabaho gaputa regular akon nga empleyado iti gobyerno. Iti tawen ko nga 45 awan pa iti asawa kasin. Ado dagiti agsiddaaw. Ngamin adda kanon kanyak ti pakabuklan ti sapsapulen ti maysa nga babae nga agbalin nga katakunay da iti biyag. Wen kasin nyo. Tamalaksid nga siya ket tall, dark, and handsome. Sa anak pa'y unay nga nabisyo, sa anak unay nga nabarkada. Responsable ak ama ko na, no pa'y awang pa'y tibukod ko a pamilya. Ngamin sipod nagasawan, dagiti duwa nga kakabsat ko, siya konti nangasikaso ken ninanang ko. Ninanang mi. Nga baketen, saan unay nga makatrabahon, ken agmen maintenance. Inaklon ko ti responsibilidad kininanang mi kasin yung tamawatak madagadi kakabsat kung addaanen iti bukod a pamilya. Gaputawan mo't pa iti bukod ko pamilya. Nalagaan laeng kanyak nga siya kunti makambo kadagiti gastusen mi kininanang iti balay, iti aldaw-aldaw, kasta pa iti agas na. Tumulong med dagiti kakabsat ko sa paminsan kasin yung no adda maitulong dangem no awan sa anak met kiti nga mangnamnama. Pakaragsakak nga mangsubad ti kinasayaat ni nanang kada kami nga agkakabsat. Tasipod idi naulila kami iti ama nakita mi ti rigat ken sakripisyo na kada kami nga agkakabsat. Yamsang kabaga ni nanang kasano ka pengarod nga makaasawa Melesyo baraw no siyak madlat asikaswamon. Ay nananang sa anak mo ta marigatan nga agsapul iti asawa. Tanunod duma iso dapat ibang sapul kanyak. Ay na saan nga inaangaw dati ibagbagak king ka baraw madanagan naklaunay king ka. Nagadun dagiti babae nga nagdalan iti biyag mo. Agem awam mo't pa iti napilim kadakwada nga agbalin nga katakunay mo iti tungpal biyag. Nagrigat nga ron ti agpili nanang, wen atam amu ka unay baraw. Kaslang panagregnak, sumapsapul ka iti babae nga perpektaw. Idinto nga awan mo't ti kasjay. Ha? Nga tikit mo asawon nanang. Kat amok mat, ti anya nanang. Adun dagiti inyam amom kanyak nga kaayan-ayat mo. Ang kamaudyanan na saan mumot nga intong palida. Ket saan nga tanga da kami tinaikari para iti may sakin may sananang. Ket pamatpatsik nga saan ko pa nga nabirokan dati naikari nga para kanya ka talaga. Ay na. Saan mo nga mailimod kanyak baraw. Amok nga panpanunutin na tunggal mapanunot mo inti makikalay sa amok nga pampanunutin nakbaraw. Nanang,
Ay naaya. Apeng amin nga nasken nga panpanunutin na. Sa kaagsin na ay. Alangan mo't nga di kay panunutin nanang. Saan nga basta-basta no makiasawa ak? Umuna-unay. Amangan no, di kay unahin maasikaso. Kat apeng amin nga pampanunutin na kat napigsa at mo't pailaang. Ay nano napigsa kay pailaang nanang, makatrabaho kay kuma. Ang makitak mo't na marigatan kayo. Kun may isa, adda sakit yun, so karoon nag-maintenance kayo. Adda nga agsakitak no mas istresak nga mangkitkitak yung kabaraw. Lubaklakay ka, awang pati asawam. Ninanang met. Kada, bumirbiro kag mo nanang. Ang awang pengarod, dati nabiro kak nga talaga. Addakin kuanan ti pakabuklan, ti sapsapulik iti may isa nga babae. Nagruna ti agbalinto nga katakunay-nay ko tibiyag. Apay. Anya ayati sapsapulim iti may isa nga babae. Ay nananang. Ti kayat ko nanang. Uri no agasawa kaminton iti babae nga agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Ket di kay tumabaybayan. Igit ko naktupay. Siyak manan ti panpanunutin barok. Ay na, gagangailain nga nanang. Ta sigurado nga saan da kamat nga maasikaso dagiti kakabsat ko, taadda mo tin bukod da pamilya. Bayam nanang, bayan nyo. No lakid di, mabiro ka kon ti babae nga, patsik nga, addakin ko na ti pakabuklan ti sapsapulik iti may nga babae nga agbalinto nga katakunay-nay ko iti biyag. Asawait to adagosen. Sigurado ka. Uwan nanang. Angem awampe ngamin kadagupan dagiti nagbalin nga kaayan-ayat ko. Awampe kadakwada. Ti patsik nga makaitid kanyak ti sapsapulik iti may nga babae. Ala, sapay kumaata po budno day tabaraw. Tanay, madanagan aklaunay kingkan. Guwapo ka. Ang abangan no agbaak ka baraw. Kailalamot na takinataermaw. Wen kasin yung madanagan ni nanang, baka kano agbalinak abaak. Idinto nga nataerak ka no. Angem siyak, saan pulos nga madanagan, ta saan kumat nga paglastog kasin, adulat ta dagiti babae nga umas asideg adulat ta dagiti babae nga patsek nga alis to nga kumpet. Kas kuma idinagbalin nga kaayan-ayat ko ti maysa nga bank teller nga sigud nga beauty queen. Awagan telatan iti Gretchen. Ket dito man nga rugyak nga isalaysay tituloy ti pakasarita. Unay kayo na nga, Gretchen. Apay ka di. Ito ka pala nga nakakapot kanyak. Kaya't man ano ko ma. Sa anak mo't nga ubing da. Igaman nak. Apay madanagan ka mapukaw nak diti mall. Igaman ka, nakakapetak yung ka ngamin. Nagatado dagiti babae nga masabat ta. Nagatado dagiti babae nga may diti mall nga. Kumitkita daking ka. Ha? Anya? Man ano kumano kumita da kanya. Kinurisi ka. No ada masabat ta nga nalapsat nga balasang. Kumitkita ka kinkwana. Ay na, awan mo ti dagas na no kumita ag iti sa bali nga babae. Apay dagas ka di. Ti kayat ko agad siyakla tikit kita. Ti kayat ko siyakla ti kapipintasan na babae ti lubong para king ka. Unay ka mating Gretchen. 5 aldaw pa lang nga agayan ayat ta. Ipakpakita mo ti kinamanangimon mo. Talagang agimon na. Ngamin, amok no apeng agim imon ka. Ngamin, tunggal da masabat ta nga babae, ket kumita da kanyak,
Sa balit pa nagkita da, saan ngamin? Saan ka di? Uwing nga ro, di nga ro ti point ko. No api nga kasit pa nagkikita da king ka, makita da lang nga ro din nga adda nga kaduam nga nakakapitak peking ka. Baka mat no sa balit pa nagkita da, ta sa balit ngamin ti pa nagkapit mo kanya. Tigid di bagam akit sa balit pa nagkita da king ka. Gaputa. Gaputa da sa, adda pa nagkurso na da king ka. Kadeta ba't kitirigat na? Basol mo Kadapi nga basol ko. Basol mo. Tani kung nakinubyo ka, tikas kanyak. Ngaglang lang ang artista. Ala, intakit din. Kat na mabisina ko, nintan iti restaurant. Basta, jak kayat nga da sa bali nga babae nga kumitkita king ka. Dayin, anya kalakit din aya, Gretchen. Anyati ko na pare. Naimon ni Gretchen nga kaya nayat mo. Uwe nga rod parang Leo. Gagang ilahe nga. Pakakitaan day dyan nga ipatpatig na ka. Saan? Nalabes unay ti kinamanangimon na. Ngamin. Nakakaputlat ta kanyak sipod idisimbrek kami itimol aging garimwar kami. Idilaang nangan kami nga imbebat. Ay, sobrabot kami tayo dyan na. Umababainak nga rod. Kung may isa, nakuskusilapan, di kiti balasa nga masabat mi nga kumitkita kanyak. Ay, sana all. Sana all nataer ka kasking ka, paring Melesyo. Sana all, sipsiputan da kiti babalasa. Ay na. Kat man ano ko man no siputan dak, man ano ko man no kitkitain dak da kiti babalasa. Awa mo tir aramida ka madi. Talaga kiti nga nalabes unay ti kinamanangimon ti kaya nayat ko. Nga, kahit madi mo kayat ti kasjay. Saan ko kayat Kaslaman lang begbegkila ko no kasjay. Iso nga, ay na. Paliiwag pailaeng ti kaya nayat ko nga ni Gretchen. Saan ka di nga, kunam idi nga isun ti makitkitam nga agbalin nga katakunay na imitibiyag. Sigud nga beauty queen kami, nagpintas. Sa ada na talgid ka trabaho na, teller iti bangko. Apay adi mo pala kayat. Kun may sa, gagangay laeng deta kinamanangimon, ti may sa babae. Adda aya babae nga saan nga manangimon, pare. Adda lata Adda dati na manangimon, angim saan unay nga nalabes. Angim ni Gretchen, nalabes unay. Sa may sa. Kanayon na laengin nga i-check, banyat ararabidek. Speaking, agtawag manin. Amo na nga madamat trabaho, tawag. Ay kitsong batam lata na pare, baka no importante deta, ibaga na. Ay nasaan pare, amukon. Awampay makalawas mi nga agayan ayat. Tawag. Kat awamot kis iskan na no kwa no agistorya. No, ada ibaga ko na nang, no ibaga na kanya kon. Awamot ti pakinaiga ko, no awamot ti kis iskan na. Ay na. No tumawag ti rabi ikanyak. Masansan nga umabot ti may sa oras, 2 oras ti panagsarsarita mi. Iso nga mapuypuyatan akno kwa. Kat apay mo't ngamin nga nakabaypek keng agsarita. E dinto nga agkadkadwa kay mo't ti malam. Dahi tangarot pare. Gapot kinamanangimon na saan na kayat nga adda sa bali nga umawawag kanyak. Iso nga sigaruduan na nga mabayag kami agsarita tapno saan nga makasingit ka no dagay ti duddo mga manget nga tumawag kanya. Ay nalabas mo't ulay daytan. Uy nga kanayon ang karga mapuyatan. Iso nga kitsong bata mo na pare. Baypam lata. Sigurado awan man ti kais-iskan nan data ibaganan. Cute adala tabot king kaabaraw. Nabiit kay mo't pay ako nam. Angam paliiwim kumapailaang mo't Amangan no, nalabas laeng ti panagimon na. Gaputa mabuting nga. Agawon da ka iti sa balya babae. Sa bagay. Saan gumit kidi nga mababalaw iso na nanang. Kasano ka, aglang lang ang artista dito, anak yo. Ay na, ustot ako ng baraok.
Aglang lang nga kang artista ta imbala kang harod kanyak ken day ditatang mo. Ang paliiwem nga nasaya at ti kaayan ayat mo anak ko. Ken kasaritam nga saan uneng agim imon iti nalabas no lakid di awan iti ar-aramidim nga dakes. Rumbeng na malaeng nga ipakita na nga da panagtalik na king ka. Ang gaputa nabiit kay pay. Alaaw-awatim kadlatan ti kayan ayat mo. Barok. Tabareng no agtalik to king kan kat saan nakantuuna yan nga bekelen nga kunam. Wengar nanang. Ay, kasla mabekbekkelak kenkwana ta. Data. Kanain nga umawag. No saan ko penginidip cellphone ko, sigurado umawag ko maman itan. Ala nga ron, barok. Mabitlaeng nga, Gretchen. Inakla order ti cake, ngayawid ko to kini nanang madamdama. Ha? Cake? Anan mo ti cake? Anan mo ni nanang mo ti cake? Anan mo na ko ma? Kanan na. Paborito na nga min ti cake. Saan ka di nga diabetic ni nanang mo? Saan? Imbag pa ni nanang mo, may gatangan ti cake. Anya? Unay ka mo ten. Kadwa talang aro din. Mapanta lang aro mga iti restauranten. Alam mo nga gatangan ka palat cake. Agorder kan tulat at cake na, di pangananta nga restaurant. Di mo sawan nga pagimunan pa ni nanang. Saan matakas jay? Ang melesyo. Bebem natan. Lipatim natan timbagakon. Ang takit di manganin. Ay, pinagsinnaay ka. Sapsapa mo ko mga imbaga, nga daplat, adagayang panggap mo nga umay dito eh. Ha? Apay? Saan mo ka di kayat? Ngay may nag-check-in? Ay na, excited akpe nga mangi pasarabo kin nanang detikik nga ginatang tajemul itay. Sige. Pagbita lang nga ron. Ni nanang mo man di pampanunote mo? Kit agdindin na kayo mati may sa balay. Kin may sa, makauray mo ta cake. Naka-aircon mo dito, saan mo't nga madadail data. Ay, unang insapsapam ko mga imbaga nga kahit mo gayam nga umayta dito eh. Saan mo ko mga pagimunan ni nanang ko? Ang kay ayok no, makikita ni nanang nga maragsakan no, ikak ti pasarabo na. Nangaro na iti cake, ta paborito na nga ron. Sana bale, ta nag-cake kamot itay dyan na nga nanta. Damok no, excited kang umayta dito eh. Excited hak. Kahit kumot. Ang imbagam ko mga nasapsapa. Yun may isa, di mo lang naurayin nga siya ti mangawis king ka nga. Umaytag check-in dito yung motel. Isun to wala pagtungpalan na. Dualawas tan nga agayan ayat. Di nakmalaawisin na yan. Kwa. Amangan ka, niya. No agawin da ka kanya, dagiti mangkitkita king kano ka, dagiti babae nga madit pa nagkitkita da king ka. Nga, awang pa'y tinapasamak ka data. Oy. Anya tikit mo sawan. Balak, panggap naksamat nga. Nga niya. Nga pikutan. Nilaada ka mo. Abi ko mga pikutin ka. Di kayat ko laang. May pariknaking ka. Nga pudnot pa nagayat ko king ka. Tapno saan ka nagbiro kita sa bali babae. Nga nakasagana at nga mangipaay ti amin ko king ka. Nga nakasagana ako nga mangitid ti kinababae king ka. Melesyo. Tabaring mapanunutan mo. Maamiris mo. Nga siya kunti kahit mo agbaling nga katakunay na ititong palbiyag mo. Anya?
Ta siya, si kanti kayat kung agbalin nga kata ko naynay ko ititong palbiyag, Melesyo. Gretchen. Kat sabi ko ma, ta, siyak tulaang ti babae ti biyak mo. Alakit panawin laeng ti makaibaga day ta. No data ti naikari nga talaga. Hindi data nga talaga. Api kas na sa bali ti parang Jackman kaya di kita pa nagsasaong. Kas na saan ka nga sigurado kanya. Ha? Ay na. Aw mati sigurado. As amin matabanag at saan nga sigurado. Kas kumakadata. Basta siya. Sigurado ako nga si katikayat kong agbalin nga. Agbalin nga ama dagiti anak ko. Agbalin nga asawa. Iso nga ron nga no lakit di. Ijayam ti pa nagkasartan. Umanugot ang kadagos. Ay na. Kasano nga ron? Sobra ti kinamanangimon mo. Itataagayan ayat tapailaang. Amang ano karkaron to no agasawatan ton. Ha? Saan mo't nga sobra ti panagimimon ko? Anya nga saan? Ikatim ko madayta, Gretchen. Alakit, nasayahat mo to, agimon ka, saan nga dati nalabis unay? Basta jak kayat nga sa bali nga babae, tibiyag mo, kitawan met. Adaya. Amok pa eh. No di ka makitkitan, jak, di ka mabantayan. Ape nga minunaskin ng bantayan na. Kat siyempre, adulat na digiti dakas ti panggap na king ka nga babae. Digiti panggap na nga mga agaw king kakanyak. Ay, malakit din. Irugita kit din. Kit na eh. Agururay ni nanang. Ken, detikik nga ginatang ko. Nasken nga siririing tupay, into niyawat ko. Ito no sumangpetak. Alang nga ron. Basta sakto lang ti babae ti biyag mo, Melesyo. Gasti ko na, no datalakit dit na ikari, hindi datanto mo talaga. Basta siya, para kanya, si kalaang ti lalaki ti biyag ko. Si katikay ko agbalin nga katako na ko titong palbiyag, Melesyo. Malang ron, rugyan na. Melesyo. Awanin di sa pulik peking ka. Ang daming kang kati. Sa pulik iti may isang lalaki. Apikas lawan man lahat reaksyon mo. Ha? Ay, ada. Di mo kati magustuhan ti raramida. Saan? Kastuyak ka talaga namin. Naulimek ka laang. Kasi ka, kabaliktaran. Agdumatang amin. Medyo naringgurak. Okay lang ka? Okay lang. Duduwata mo lang dito silid. Okay. Angim, kasano nga ro din, no, yawid ka di balay. Baka mangag ni nanang. Ha? Agdekit mo't lang nga ro ti silid mi. Apay, panggap mo ka di nga makidinata ki ni nanang mo, no, bilang laang tag dinatan? Katwa na. Ngamin, siyak laangin ti mga asikaso ki ni nanang. Anya? Problema ka di dayjay? Saan mo? Saan magayam? Angim no data di balay? Sursurwem nga, tipelan tabagim, tipelan ta panagasog mo. Kasano? Kasano tanya? Kasano nga matipelan ti aso? Numarik na ako ti imnas, ti ganas, matipelakpay.
Kabailam day ta. Daking kaano kahit mong mangag ni nanang ko. Di pa nagasog mo. Kit si kaapi di ka kadi agasog. Siyak, kabailam na tipelan. Saan ka talaga nga managasog. Kasta ka di. Ala sige, bahala na. Ang nasasayaat ko ma, nuwag din natan to nakasagasawa, kadatan to laang kantit, dagiti agbalin nga anak ta. Ay na, sana mabali na. Si bibiyag pelan nanang ko. Awan ti sa bali nga mga sikaso king kuana, no di siyak laing ti awan pe asawa na nga anak na. Ala, makaamod ditan. Ituloy ko nga rin tiraramidan. Sige. Menesyo. Apay. Nariknaklatayin ti karabukob ko. Pangatiddugan man ngamin. Panakkilan pa eh. Kinayat mo dahi tayo. Saan ko matingin baga nga isubom amin? Ang kayat ko, tak numapaniknik ka nga. Amin kat aramitig para king ka. Nga amin kat itid ko basta paragsaka nga. Basta waling bagbaga ka nga isagad mo. Tangaroon din kita oras. Ala, agdatakan. Taro mabawak yung kan. Sige. Basta unay ti asog mo. Ulo na pala dito, ha? Arig na kat di pa simred. Dim kat pala ang na ti ulo na. Basta unay ti asog mo. Anyan to lagi din to nakasirrekan. Panakilin nga roon. Kan talaga nga manag-asugan. Malesyo. Sige. Kasti ko na. At datamad dito silid ti motel. Duduwatamat laeng. Ang no at data ko medyo balay. Surwem nga tepelan ti panag-asog mo. Gretchen? Sige. Sige, Malesyo. Malesyo. Dakkel. Ibagam na marigatan ka. Tasaan ko nga isirsirik amin. Sama, isirrik mo, isagad mo. Isagad mo, Malesyo. Sige. Notisote ko na. Malesyo. Kabaylam ka di? Sana bale. Dakkel ka ba na babae? Natayag ka mo. Sigod nga rin nga beauty queen ka. Iso nga sigurado, kabailam deto eh. Kabailag. Deti laeng. Diti lang ngiwat ko ti saan ta. Natupar na ti karabukob ko. Nagkulang amin nga isubom aming kulak tumanen. Sige. Malesyo. Talaga nga. Tipid, ti panagasog mo niya. Sagay salaan. Idinto nga siya. Agsasarunot panagasog mo. Yawan, Malesyo. Unain, Malesyo. Lagganas. Malesyo! Siriring kay pelagayam nanang. Ay hiwan barok. Jak makaturog at naturog kak iti malam. Dagay pasarabok kada kayo nanang. Anya day ta. Dahil paborito yung cake. Ay, agyaman naklaunay ang baraw. Nay, aglang nga nginginain day yung cake
Wen, tadjay mall ko nga ginatang nanang. Ay, ay nagyaman ak unay baraw. Manumot da ito. Saan yun nga panunutin det, ano, sagmamano. Wen angin imbes ko mga agururnong kan. Tapnonodan to. Pagkalay sayo, iti kayan ayat mo. Ha? Nga ape nga naklaat ka. Gapo ka dito imbagak. Ti agkalay sa kayo, iti kayan ayat mo. Ape nga nagbaliw ti lang ang baraw. Aqua. Saan ka di nga nagkuyog kayo? Nga nag-date kayo ita. Ay, Ape nga nagsennaay ka. kuha nga min nanang. Saan ko nga makikita kini Gretchen? Ti pakabuklan ti birbiro ka kiti may nga babae. Ti agbaling nga katakunay na ko iti bihag. Anya? Nagbiit kayo pa na ibagamot daytan. Saan mo pa nga may ibaga day tabarog, itatana sa papa, itatana biit kayo pa nga, nga agayan ayat, kini Gretchen nanang, tinanang nagan na. kini Gretchen. Alipatak mo tayo. Tana minsan mo pa ilaan nga inyam amukan niya. Kaapay mo nga nakunam nga saan mo nga makitkita ken kuana ti pakabuklad ti birbiro kami ti may nga babae. Ti agbalin nga asawam. Ngamin, talaga nga nainasagan nan ti kina manangimon na nanang. Panagrik na kat pati da kayo, pagimunan na. Kasla di na kayat, nga Anya? asikasuin kayo. Nakasla, kaagaw na kayo iti oras ko. Nagkunaan mo takas tabaraw. Amangan mat no. Saan man nanang, amok ken madlaw ko. Ano bilang laeng ta, agden na kami nakasagasawa. Di na kayat, nga, kadennada kayo. Kit ba amlatan abarog. Rumbing na laing ato na agasawa kan. Da kayon iti asawam. Ti agden na. Kad asikasumot ti asawam. Kasano kayong rod nanang? Ay da saan nakapan panunutin barok. Takas ti kunakin ka. Kabaelak ti bagay. Saan nakapan panunutin. Ti panunutin. Dati agsimpa ka mo tinitibiyag mo barok. Ay na. Saan mo ta mabalinday ta nanang? Awa mo ti sabali nga mga wir kada kayo. Ay kayak mo't baraw. Kunayo la dayta. Ang di yun la pampanunutin ta sakit yon. Ada mapasamak kada kayo taawanak dito eh. O, kasano kay pa eh? Kuha, Gretchen. Yes. Kilaat nga nagawis ka. Nga ag-date ta. So nga excited ako nga. Imay. Kaslaan mo kunti panggip mo. Melesyo. Amomon? Masesens ko. Marikrik na. Isungord nga nagdressak ken di mag-asak iti parlor. Madlaw ko nga rod. Naka-make up ka pa eh. Ken kasla, kakaparibandla ta buok mo. Nadlaw mo gayam. Bagay ko madlaang. Wen, kinure no saan mo nga impariban ta buok mo. Napintas ka nga talaga, Gretchen. Agyaman ha. Melesyo. Angem, anyaman nga pampanunutem nga panggap ko nga pagsalitaan da.
Pa-check nga saan gusto. Ha? Saan nga iso ti panpanunutem, ti kayat ko nga ibaga, ti kayat ko nga pagsaritaan ta. Ay, Anya ka di aya ti panpanunutem. Anya ka di ti amom nga panggap ko nga pagsaritaan ta. saan ka di nga? Nga anya. Saan ka di nga inawis na? Ta isurprise na kuma? Ha? Nga, ijaya mo ti panagkalay sata. Kalpasan nga dan napasamak ka data. Kalpasan nga napanik na ka kung keng ka. Nakayak nga aramidin ti amin para keng ka. Tapno laing maparagsak ka, Melesyo. Ay, Saan ka di nga iso? Saan ka di nga ag-propose kanya? saan Gretchen? Ha? Aapay nga rin na kilaad nga inawis na kag-date ta. Aapay nga rin nga. Anya nga rin ti. Kaya't mga pagsaritaan ta. Kaya't ko kumanti makiwin na swasking ka. Anya? Kalpasan ti amin? Wen? Ngim saan nga day jay? Nga uri no awan tinapasamak ka data. Masigurado. Nga saan nga sikat ibibiro ko iti may isang babae nga agbalinto nga katakunay na ko titong palbiag ko, Gretchen. Melesyo, amom ka di bagbagam? Saan ka mga rabak iti kasta? Lading itek, Gretchen. Ngim saan ka mang rabrabak laeng? Ngim apeng nga road nga makiwin naswas ka kanyag, idinto nga awan met ti amok nga naramit ko nga madiking ka. Awan nga agpaiso. Angem deta ugalim nga nalabes nga panagimimon mo. Nga kurang nalayangan kat pagimunan pa ninanang ko. Saan ko nga makitkita keng ka? Ti babae nga agbalin nga katakunay na ko titong palbiyag. I'm sorry. Goodbye, Gretchen. Saan? Saan, Melesyo? Pag-aasip saan? Ipapamit din bagam. Melesyo! Melesyo! Anya? Nakiwin na swaskan kini Gretchen, pare? Wen, pare. Awan eh. Talagang saan kami nga agbagay. Di tsura pa laing pare kit bagay na bagay kayo. Tall, dark, and handsome ka. Sa isuna, kit pang beauty queen ti pintas na. Ti kadiki na manangimod na, ti rason. May isa day dyan pare. Nga ultimo ninanang ko kat pagimunan na. Magit-kitak lakid di. Nga saan kami ito nga naragsak. No kasyelaan nga, pati ninanang kat kaagaw na iti oras ko. Sayang mahit pare. Nagpintas ko man dagiti anak yo. Kumaa. Ang imbaka saan kami tumula naragsak. No ibaga na nga, makisina kami kininanang. Amumot ni nanang. Dapat nga ti sakit na. Isawar nga maintenance. Di sila unay ti rason no ape nga. Saan ko nga makitkita kini Gretchen, dati birbiro ko iti may nga asawa. Dati kahit ko, agbalin to nga kabadangak nga mga sikaso kini nanang. Amang ano iso na ito umawawag pare. Baka kahit na nga makisinublang ka. Ha? Uri makisinublang kanyak pare. Saan ko na kayat? Saan mo't gayam nga ni nanang din? Ni manang din mabitlang parang Leo. Song batak na ito. Ay, sige pare. Hello manang. Imawag ka. Ay, naading ko. Abay ka dito ospital. Anya? Ospital ko lang? Wan. Taapay mo.
Intaray mi ni Nanang ditoy. Anya? Ni Nanang? Sa dinong ospital, Manang. Umaya kon. Sige. Mm. Pasensya ka na Barok. Nung nadisturbo ka pa eh. Anya? Anya dito pagbagayo, Nanang? Uwan tanay. Na-stroke kak manan. Na marigatan ang kamagnan. Sigurado lakit di nga. Nga madandanagan ka kanya. Gagangay laeng Nanang. Siyempre, na-stroke kayo nga ron. Imbaglakit din ta. Kanayon kayo nga ibilbilin iti karuba tayo. At, kasta unay ti nervyos ko, Nanang. Imbagta na sigod na kang intaray dito iti ospital. Uwan na Barok. Agyaman ata binanbantayan iti kaadak iti ospital ta mumadamanang mo kan manong mo. At damot ti pamilyadan. Sana bali, Nanang. Maawatan mo't di opisina. Ape nga nag-absentak. Agpabigsa kayo Tapno no agsubli ti dati pigsayo, Nanang. Ay na, panagrik anak ko. Ay, agkakapsutak, makadyak makapagnan. Ay, makapagnakay to ato nagsubli ti pigsayo. So nga, kadwin nyo timangan, agina kayo, maturog kayo, saan kayo nagbambanog. Sa anak ko nga panunutan anak ko. Di panunutan, di panakiasawam, di panakipamilyam. Ay na, awang pengarod, Nanang. At ni Gretchen, talaga ka din nga di mo kayan. Saan, Nanang? Ay, adupay dita. Saan kayo madanagan? Adan tulat ang mabirukat. Kasano nga ron, di pa nagtrabaho Barok no sa anak pa nga makapagna. Ipanaklatan ka damanang mo, ano ni manong mo. Ay, nasaan, Nanang? Saan da ka nga masikaso dyan? Amuyo mo't nagkukulit digiti kakaanak digiti apu ko yo. Sa may saan da kang tumula masikaso? Nailit pa diyan da. Awang pagyanan nyo, nasayahat. Ibag dito itanalawa. Napariir pa di tarwar. Wala nga kasanong araw ti trabaho Barok. Kababain mo't na ibilbilin na kakanayon di takaruba. Banyo, Nanang. Pabiro kak iti caregiver nga mga iwan kada kayo. Anya? Wen. Dagiti amuna ti aramiden na. No saan nga caregiver? Nurse. Agkasla agbalin nga yaya kasyay. Sa anak mo na ubing wano maladaga Barok. Ay, bakit kayo nga rodin, Nanang? Saan kayo nga makapagnaunay? Napya lang mga sikaso kada kayo, bayat ti kaadag iti opisina. Ang kasanong araw, awang mo ti pasweldaw. Problema ka di dayta, Nanang. Siyak ti mang sweldo. Tadamot sweldo iti trabaho. Yan tangay awang mo pa iti pamilya nga gasgastusak. E di, da kayo pelaing, Nanang. Saan kayo madanagan? Siyak ton, timang bayad, ti sweldo, dati caregiver yun, Nanang. Ay, naimbag nga bigat yun, sir. Naimbag nga may bigat mo, miss. Sika ka di dati inrekomendada nga caregiver nga umega apply? Ay, when, sir? Oh, sumre ka. Ay, agyaman sir. Nang, ada dati may apply nga caregiver rin. Maturog samat. Kitaik man dati resume mo, miss. Ay, dati sir. Nagubing ka mo nga caregiver. Saan mo, sir? Kasta? Awan pa iti experience mo? Mangal alak pala ti experience ko, sir.
Kaalak lang kami ti certificate ko. Ah, nagbasa ka iti caregiving. When, sir? Naipasak, sir. Ken may sa kadagiti kangatuan ti grades na, sir. Oh, nasayad no kasta. Angim awan pa iti anam. Practice mo. Idi lang agbasbasa kami, sir. Ken sana bali, sir. Ta adamatin experience ko ta inaw-aware comment ni lulang ko. Ah, nasayad no kasta. Mm. O sige, kompleto mo dito eh. Ah, mabulin mo ti mga rugi. Sige sir. Kasan nga rod sir? Iyore mo laeng, tanong makaring ni nanang, iyam amukan to king kuana. Sigurado lakit ti nga maragsakan ni Suna, taadan ton ti kadkadwara di balay, lumapala kag trabaho. Ay, sige sir. Iyore ko lang nga makariingan ni ma'am. Awagan naklatan iti Melesyo. Sa alatan nga, sir. Ah, sige. Melesyo. Ayan. Okay. Welcome. Hired kan. Kathleen. Kathleen, right? When, sir? Oh, sir manin. Ay, sorry. When? Kathleen tinagan ko. Sige. Nice meeting you, Kathleen. Nice meeting you too, Melesyo. Anyati ko ng pare. Jakim pagarup nga. Nalapsat gayam na ti caregiver nga in-recommendam pare. Ay na. Nalapsat nga talaga day jay. Katapi ka di pare. Di mo sawan nga. Di mo kunain nga. Agkursunada ka. Ha? Aw matidagas na parang Leo. Tandaanam. Singgelak manen. Gaputa. Awan kaming kinigretchen. Ay na gaya man niya. Oh. Angam kahit mo ka din o caregiver laang. Wano yaya laang. Una. Api ko mga saan. Angin paliiwag ko muna. Amwag pa'y ti kinatao na, ti ugali na, uray ta, agyan mo dyabalay. Ta no sumang petak, iso pala panagawid na. Kat, siyempre, siyak ti mang pasweldo king kuana, iso nga, sigurado nga makasaritak lata. Ay, wala pare. Ang jakaw na amuday jay. Amulaang dati kabagyak. Kaya iso ti rekomendana. Tadi di kabagyag. Mangisursuro ngamin iti caregiving. Oo. Kaday di mo tin rekomendana. Kaya nasawan, sa amu-amu nga nalapsat diti inrekomendam. Saan? Saan nga siya nangirekomenda pare? Ang hindi nasayaat no nalapsat. Tawa paring no ison, ti kasukat ni Gretchen. Itibiyag mo pare. Di tayo pa amu pare. Angim, no lang alaeng, kaya't ko, kursanada. Angim, amwek nga umuna, ti ugali na. Binaon ko pa ilaeng ni anananang. Binaon ko ni Kathleen nga napanggimatang. Ay, anak ko. Kumusta mo gayam ti panangaywan na kada kayo? Ay, maragsakan naklauna anak ko. Ta iso ti inalam nga caregiver ko. Ho? Talaga? Taapay mo tanang. Ay na, jakman mo anak ko. Naglagan ti riknak kini Kathleen. Oo. Kinamu na nga talaga tir aramidon na. Saan nga dati, saan na ihaling-aling ti trabaho na. O reno saan ko nga ibagakit ni agkusan. O amo na ti oras ti panagtumar kaon, panangan kaon, panagdigos kaon. Ken saan ko marik na nga kaariyek nak, no dalusan nat, no amumlatan, ano agrugitak. Aya, nasayaan no kas tananang. Sa bagay, nagbasa kami ni caregiving. Iso nga amunan ti raramidin na. Kaya saan damot siguro nga rekomenda, no saan nga nalaing iti trabaho na, nanang. Ay na,
Nasayaat pa anak ko. Nasayaat pa nga tao ni Kathleen. Kat anya ti kayo asawa nanang? Akit, bakalaeng kunak no. Agkursunada ka king kuana. Akit, approve no kwa kanyak. Ni nanang man. Kat apay, nalapsat ni Kathleen. Saan nga adayo nga makursunadaam. Nang runa no makadkadwa makanayon. Kat maamuam nga nasayaat nga tao isuna. Ay na, siya kundi kararagsakan iti lubong. No kaski ni Kathleen ti agbalin nga asawa manak ko. Agawid akon, sir. Kathleen? Sir? Sir manen. Ay, I'm sorry, Melesio. Nasanayak lang amin. Agri ka, may bit lang. Agawid kan? Mm. Baka kahit mo nga, itulnog ka lata di balay yun. Total, damat lugan ko. Saanan, Melesio, nakababain mo? Abusta, nainayunam lang ako ti sweldo kon. Itulnog nakpay di balay. Unang narigat ti lugan ita. Sa bagay, kanayanak nga maladaw nga agawid ta. Narigat ti agsada iti lugan, hindi kasi nga oras. Iso nga rod. Kasano nga rod ni tita? Ha? Maturog mo. Eksakton to. Makasubliak to makariin. Kanibiling ko latan dito karuba. Si kasti sigol nga raramidek. Sigurado ka nga saan ka nga maistorbo? Saan? Pakaragsakak, no safe ka nga may makaawid ya balay, tapos sigurado nga, makaumay kanto no bigat. Oo, tandaanam, Kathleen. Nakasalalay king ka, ti salon at ni nanang. Iso nga, subadagmat at ti serbisyum king kwa Ken may sa. Sipo didi, ay aywanam ni nanang. Kanayon mo nga nakaisem. Makitak ti kinaragsak na. Isong agyaman na king ka, Kathleen. Ay, trabaho day chay, Melesio. Kat isong nga sulsulduan da. Wenang saan nga amin nga masulsulduan. Kat napudno ti serbisyo na. Sika, nalagaan ka no tirik na ni nanang king ka. Agyaman ak nukas na. Inta ka ro din. Tulod kan. Angin ko ka. Apay. Mabisihinak. Ay, pasensya ka. Sa anak mo nakaluto ta, saan yung yung bilin namin? Ay, saan nga dahi tatikat ko asawen? Sakbay ka nga itulod yung balayo. Dumagas na bit, panganan. Intag merienda no, intag early dinner. Tay gatangak tulatan ni nanang, ti kanin na. Ay, ala, nakababain mo't no, ilibrenak. Ay na, api ko mga nakababain. Kasti ko nak, ag subsubadak laeng ti kinasayaat mo kininanang. Intan. Ay sige. Ay niya. Tikit mo sa yung pare. Na-inlove kan iti caregiver ni nanang mo. Ngar pare. Kupo, kung nagtupay kat makurso na daaw nga ron no kasya. Saan lang aming nga, gapot iti kinapintas na. Napintas pa iti kaunggan na. Ay, akit nasayatan no kasta. Ken may sa. Adda king kuwana ti pakabuklan ti sapsapulik iti may nga babae nga kahit kuwag paling nga katukonay na iti bihag. Ay, apaimbot nga na ibagam deta pare ket nabiit pa nga namamom. Diyak nga rod maawatan ti bagik pare. Diyak maawatan ti riknak. Agpaiso nga pagbit kami pelaeng nga gamam mo. Ang dagos ka naregreg ti riknak king kuwana. Dakis na itan. Saan pare? Ngamin, makitkitak no kasano ng aywanan asikaso ni nanang.
Iso siguro nga, alis tuwak nga na inlove king kuana. Ay, na inlove ka pa'y gaya man. Uwin pare. At dakin ni Kathleen, ti amin nga sapsapulig iti may isang asawa. Ta isuna, isakit na ni nanang ko. Nalagaan tirik na ni nanang king kuana. Kat sigurado ak, nga naragsak kami, no bilang laeng ta, ag-asawa kami ton. Nasken nga rod nga ipudnok ton kini Kathleen, ti marikrik na parang king kuana. Ay higit ta rumbeng na laeng nga pare. Rumbeng na laeng nga ipudnom king kuana dayta. Ano kaya't naka, huwag kaayatan kayo agad di. Ijaya mo, ti pa nagkalay sayo, pare. Kasta nga talaga ti aramidik, pare. Sakbay ka nga itulod yung balayo. Adda ko may pudnoking ka. Ha? Anya day jay? Uray tiya pagbita panawen pelaing nga. Panagam amuta. Ha? Mariknak nga gayatak king kan, Kathleen. Ha? Wen? Agpaiso nga, sumagmamanong aldaw pelaing nga. Nga agamamuta. Nga, nagkuykuyog ta, nagsarsarita ta. Ngayon makikita king ka, ti pakabuklan ti sapsapulik iti may nga babae. Isong ano lakid dita. Umanugot ka. Kaya't ka nga ikalay sa Kathleen. Ha? Ang imelesyo. Wen amok. Amok ka nabigla ka. Nakigtot ka. Naklaat ka. Ngamin, direct to the point tak. Saan mo nga namnamain nga agpropose ka dagos king ka. Ngayon, napudno ti panagayat ko king ka. Nakitak no kasano ti panangisakit mo kininanang. Nakitak mo't no kasano ti kinaragsak ni nanang bayat iti kaadam dito balay. Bayat iti panangay aywan mo king kuana. Iso siguro nga alis to nga narigrig-tirik na king ka, Kathleen. Ang imelesyo. Bayan na kumapilang aglipas. Tap na ilawlawag ko king ka. No kasano nga napasamak ti amin. Ket ikanak ko may tigundaway ko nga mangipaniknik king ka. Nga napudno dahito nga panagayat ko king kang itatdatong ko king ka. Saan ka nung agbabawi? Arami dagto ti amin tap nagragsak ka. I love you, Kathleen. Melesyo. Oh. Ladingitek. Ha? Apay. Ang inasaan nga mabalin nga. Anya? Apay. Saan ka di kayat? Marikrik na pantog, kuy-kuyog tano, itultunog ka nga. Nga, naragsak ka. Nagsasarita ta. Una ta. Nasaya at ipagpakitam kanya. Huh? Ken, alangan mat kami suutang ka. Kat si katibus ko mamang paspasweldo kanya. Ha? Awan ti sabali nga kaipapanandag iti isen ko. No di kat ti kinasaya at panang subad ko't kinasaya at mo kanya. Kahit mo sawan. Awan ti marikrik na mga ayat kanya, Kathleen. Awan melesyo. Nakakaskas daaw. Ha? Apay. Ngamin, sigud man nga dan live-in partner ko. Anya? When? Live-in partner?
Itno umay ka itultulog di balayo. Awan matiyam amom kanya, kan awan matimahit kita nga. A live-in partner mo. Deti sa mo lang, jak amo no sino da di mangiluklukat no kati gate, no itultulog ka. Jak amo no, katiwala di apartment mo no. Iso dahi jay ti live-in partner ko. Hanga. Anya? Wen. Live-in partner ko dahi jay, mangiluklukat ti gate no ko ano itultulog na. Ha? Kinadadwa nga anak mi. Anya? Api nga, among yung kabili dyan ti resume mo? Saan man? Ay madijali ko di pap, dyan ti resume ko. Saan mo malaki nitam ngamin, melesyo. Ngim single ti nakitag. Ngam hindi kami pinagkasar. Live-in kami lang. Kin may sa mga alak na experience ko, ngamin, planok ti aga-broad tap na no maikak ti naran niya gamasakbayan nagiti duwa nga anak mi. Ha? Angin, iso nga, ladingite. Diyak pa din pagarup nga mainlove ka kanyak, Melesyo. Kaya mo kagat nasayaat ka lang nga amo. Iso nga nasayaat mo ti pagpakitam kanyak. Ha? Unayin? Angin gapo iti panagipudnom kanyak. Kasla mailanga kon nga niya. Nga agtrabaho pa'y kada kayo. Iso nga may kunto ni pasa ti resignation ko. Melesyo. Anya? Kiko Apay ka no, nga saanin nga agsuble dito'y ni Kathleen, anak ko. Ha? Ako nang. Iparit di asawa na. Anya? Ada asawa nan? Wen? Handa ka di ka na istorya kada kayo? Saan? Angim naibaga na laang nga duat anak na. Angim, awang kan, anda kayam live-in na. Anda nanang. Ay, ti amok no single, ma'am. Ay, agpadatan nga nawawmalin ananang. Ay na. Ay. Unay maten. No kaano mat nga nakasagana akon nga makikalay sa. No kaano nga nagjaya ak iti kasar. No kaano mat nga seryoso akon iti babae. Naatap mo't nigasat kanya ako, nanang. Ay na. Saan ka madalagan, nanang? Agpabiro kak manen iti caregiver nga kasukat ni Kathleen. Alangarod anak ko. Angem mangikabilak iti qualificationen. Anya nga qualification baraw? Masapul, balasang, awang pe asawa na. Tanulakid di tanalag antirik nam keng kuana nanang. Asawa kon. Anya? Uwan nanang. Baam, tagpabiro ka. Ay. Nagpabiro kak nga rod kasinyong iti kasukat ni Kathleen nga mangaywan ka ni nanang. Daksang gasat, taawan met ti balasa nga agaplay. Gaputa ka sa pulan min, nangala kami palaeng iti medyo nabakitan nga byuda, si Maruno, ada asawa namanen. Ken tinaudi kasin,
balasang ang sa anak samot nga panaguyaw ng amo na mo tiraramiden na ng no pisikal saan kami nga agbagay. Amo yulatan di kahit ko asawan. Uray ni ibagak nga iti qualification na ket nalapsat awanan asawa agtawon iti kastoy kasjay. Awa mo ti agaplay. Angem kasapulan mo't ni nanang iti mga iwan king kuana iso nga no choice kami no di ti mga alalat taditan uray saan nga pasadon iti qualification ko. Ay. No kaano, kastikonak, no kaano nga seryoso akon nga makiasawa kasin. No kaano nga nabiro ka kon, diti impagarup ko nga pakabuklan ti sapsapulek iti may nga babaeng agbalin nga asawa. Saan mo't gayam nga mabalinta, taken mo't gayam man. Naatap ni gasat kanyak kunak kasin yung tasipo didi. Awan pa'y tinagbalin nga kayan ayat ko. Iso nga iti may sangal daw, kuna ni nanang. Ket anya nga tabarok. Anya da yun nanang. Yan tangay ta agdengdeng ka mo tidirmanong neme. Isurat mo nga ta dahil pakasaritaan. Ha? Tabakasaan nga caregiver ti kagasat mo. Anya? Ang mga no OFW wenno digiti adadya abroad. Anya ti kayo sa nanang? Kaagsurat ka, ijay programa ni Manong Neme, wenno ni Kasin yung. Agpabalakad ka. Agbirok ka ti asawa umidjay. No OFW, sigurado da ita. Ha? Apay sigurado ko nam nanang. Sigurado nga naasikaso ti OFW. Kas caregiver mo ladagita. No, sapsapulam, ti agbaling nga katakunay na ikatay. Kabadangam to nga mga sikaso kanyak. Ako, bumirok ka itikas kadakwada nga. Sigo din nga trabaho dadagita di abroad. Ha? Oo, nagpaiso ha. Ang nagbibuyak nanang. Kasla na asawaan damot aminan. Saan mo't At dalatamod dagiti single pa ilaang barok nga viewers tinemar studio. Huh? Dagiti agsapsapol iti tall dark and handsome. Ngas responsable akasking ka. Kasanong ordanang no? Single ma'am. Urelatan baraw. Tinasisita akit. Maitid dati pagragsakam. Ken agkatunusan kayo. Saan ka di nga ti kayat mo nga agbaling nga asawam kati nalagan to tirik na kengkwana. Ken tay babae nga mangisakit kanyak. Kuwan na nanang. Isugaraw. Inkan, agsurat ka kinkasin yung yaw. Tabaring no agpresinta kadakwada. Tay agawid damait. Iyawidan da kamait. Kaskin kasing yung mau. Anya? Apik bibuya kayo mo't ijay. Wan nangruna no di adati panakpak na ka magusto ak launay. Padatang mamud gayam nga mahilig kaya nanang. Malangaron. Agsurat ako. Angem, jak lamang namnama. Ay. Nagsurat ak nga rod kasin yung ket detan ti paggibusan ti surat ko. Gasla tayo nangigyumat ngayon bagan nanang. Tsaka mo ano, damabiro ka, ipadas ko kanulat ta. Tabareng kano, kas kinikasin yung, adamot ti agawid, para la kanyak. Ha?
Dahil di nga ron, di ba kabuklan, di surat ko kasin, sabi ko magat pudno nga nakaited adal, kinaliwliwa ka dagiti padak ka nagdengeg, agyaman kadagiti makaited balakad, o rin no saan nga mangted balakad, ni siyak nili, okay lang kasin. Samit nga available isunan. Agyaman nagmet ken kakasin ti anos ken laing mga nangornos ti pakasarita aket more power to your program. Sabi ko mata tultuloy ti panangipapayot liwliwa kada kami. Toy problema apagayam mo Melesio iti Vegan City.